Kumedi dong icha me abokala mo mer na lok machi kat city toilet tong kumala me Uganda mer cha kan tian ki umoro kama kumbeti office pa prime minister OPM kuti ko chwalo cham ke Lutino Luc-Luc lok ene ke temo karma MP woman MP makono honorable Catherine Lamwaka joy waraga ni cham miete pat kilograms aye me unga ali pierio 20,000 kilograms me kaunga kilogram memoranga aliba ya pa 10,000 ki Lutino Luc-Luc. And it's a good initiative. Amero foyo mego Catherine Lamwaka kati tamo pe Lutino matiki tuo Luc. Ti area ne eni becha Lutino ne mero mi kony. Polkare jima balo teach palo nyoro mati ikumalo mi Uganda onyo kama tuo ti ye chero ka yinyu cham Lutino ge cham keno kene no Lutini bene mero cham maduong. I have had the experience mi teach ki Lutini onyo bere chokwe yang ne ngoma time cham mawaro chamo ni ema dek mawaro chamo ni kwiri Latina chele chamo bene peromo Ada appetite kila mal that is based on the medication. Okay. Yat magi munyo ni mero cham maduong mero bene cham mabe donc ka chalo mako gi ni makamiyo ni nyoka mero beto mere constant o beta matne eno wega nero pole me nero mo kana gi mar kan ge ke mo kana mer ke per ke mo kana ti magirom ka cham eni mere cham gi girom cham mo kan ge apart from manung tuo di gi ofol nyuma go porre ma mano go wang gitika wang ke ngogni ento eni mere magatie mere mabe magiromo cham foli giromo beru gi energy mo kana for themselves polkarne pigino ker arone chi atama ni mego tama be nen chalo wor kin gang onero kita down to kwede o wa kar ke yup eni wana mero foi gen ma anero chalo pereta e kid me gwa ko ter ma take nodding syndrome ayeni mero ke matching tuo fotie Dano nero kenini pikipiki lo kumnodi sura ya atu lulu jo chiaro. But what even yat when access me yat pian ina chara ne duong borlo nyoro miri guak latian ini kumina tian madiet eno miri guaka e pere e tet ire will ire yat so what for mere lok me cham eto support food meta tetwale with regards to yat. Kino kene tie yat magen ge monyo ma gamente emio there are some drugs mogoma pick me ata ento what chero kagamo yat is also a problem pm noni normally miro for example kan ki pore dek eni yo dek ki yo dek miro chet kono kwe mal di money chero kagamo yat health centers money mano tieni kino kan non ka dong drugs families mon do running out of drugs restocking dong beru tek PM no mego ti busy. Ngaro mo ti gan kenyu ti busy. Ka don ki timu any advance chance mi or endo tieno makom gilete mi chere oya. Mo kena gi ruwen ki kenyu. Ma nyer ne bana ki abusing gen kenyu. Sexual right mu ila ko ni ya ki beru ki ma hotel ma tekilo lu ki beru ko you know ichi. PM down taking advantage mi ngo pe gar ma gati kwede mi timu gena ko maru. Chi ya tika poke. Ento ya be kita poke kwede kinu kena ka do tumo. Chero ka gamo ne ter pimo yat ma bo pero mo kana mati ma dit me nero tieni chero ka yinyu cham ana we lo tena nyira ma mego ma tikilo tem ma gitikilo luch gitika ya chokwet ki piem dano ma chungi piti ati genero ni obira gamo dek go obira gamo gi money kiri ka vuru ko re nyoberu ko re pero mo tieto ne I had an encounter in one of the communities ma here ma nyamon non onyo Lutino rio er pinge won Lutino en bene ke ken mind state mi wiye ke tate kwede because take it all piem take it all lu peniang bene pi inero tio mere divi kenyo kiri ko bere ke Lutino no tika nyer ke Lutino er peniano gi logo gi ke Lutino en logo gere ento the connection matiati pe and is another challenge but it making ping ni dano mo kagite nyar tiano nyera magiti kitu luch lani jona na story ne kanyi exactly mo so driving factors ma wakati wajini ni cham kekelo be eto cham is also one of the driving factors matika kwanya Lutini ke gang ma megi
pole gitika nongo pero e loka cham mukene la Janeiro in a very funny society achero one of the areas mate working gang Emma ano ke mara woba chel matik en to Luc kitika go en okwalo gwana just gwana furu merti en gwana really in a situation kirate kwele ne ngata kej be chichok no nera and I asked them, I was like, what's the problem? In lakula, watch for guana can watch a chat chile and niti and guana chilling a liver pa. And for me, I was like, a liver pa is a liver party and let me give you the money. I mean, it's only. Then I better king out any my better take a penny and be pig out dog a ping a law. When somebody has lost the conscience, me reasoning. It took an watch either we are baleo, but they don't get tika kwanya. So in only a watch a penny journey, I watch a wound kito wound nana quitting that in an channel we take a tigma bear, can we take a tigma bear ping or carokwe come. PM Kibor and Anchalo Quanimia chama. But kumbekite wachi peko duong pebedong to Luc-Luc can kitwala get a cham in a meconyo. Families magitiki luti and magitiki to Luc-Luc and a peko duong kite watching families mokana magit lutela wigi pere wigi pere ka wigi tu ene to twale to join wangene kumbeti lokebeti ma tio ma takotwal. So Honorable Catherine Lamwaka watching of course any group a child but vulnerable people met to Luc-Luc. Lutinga ma lunyore gi pere ko orphans. Lutinga ma lunyore gi tie ero to tie jalu to join kono. So groups wadana ma part. Joma kene lutinga ma lunyore gi pere jomu tie ye kwa ge. Joma kene jomu tie ma lu gwa gi pere lutinga gi pere. So anyway groups wadana ma part ma gi mero kon ma edi mir gameto ne ki chera ki konya ki kira ki konya ki dan ma gi tiki to Luc-Luc. Gen ma pera tek me atima Kakate mio dek et jomatiki Luc-Luc kinen ni kiti ungana kaloni priority order. Emma kakacha wachi dharma tiyo vulnerable giduong maraj. Wamon matiken gi kilo tiyan mamegi ko ni waj gen bagiti vulnerable PM cho wa ge art miro gi nong dek. Ento atitamani group adek mapegi tego kibora mi achiel jomatiki tuo Luc-Luc mi ario mege madon ma Lutino nyer matino wa Lutino igi mi agwara may noni they are neither child headed but they are just like total orphans under the care of ngat madit mateka gwako ki kenyo ere noni ba magi nyo wigi notie no ke wa ge chinglo jomuteki eni ene joma mero kon kidong jomuteki me waja ni Lutino go wa ge ogan they are really old people gipe ki kon mo eken gene mir gut bet they gitio mer en gen mer ba kitigene chi eni gemero kon jomatiki pero mituo kani pelet no totwal chalo tuo jonya gine kapelet atamni they would be put in another category jomatiki disability they would be put in another category ana neno ngara mo matiki disability aron tika do muchile poro tiene pe chienge kana tie woro en keta woro ko ni chero ka teach don ngo mo tika wajene kon kake miyo kon kimini what is the level of vulnerability pim kake waje kimia ta dana weng will benefit and amero wachini from the same system ka committee matika chera poko deke po kar ki yo matia ti makwe miyo ke deke dano even these families matiki nodding syndrome gubu no ka oga kila beach gubu no mranga kila beach ini champi mwakadi nye champi duadi not even a week mukena ne wen chair board jo kumgite chair board jo kumgite ino no go chair go kero kamoni go meyed werigi go meyed gerango mukena ki charo at the end of the day efforts by Honorable Catherine Lamwaka no has gone to waste ma enemy reporting me because she has always been there for the people.